Poslednjim informacijama makedonska policija je na granici sa Kosovom pronašla jedan crni džip i sumnja da su ubice upravo taj džip koristile prilikom bekstva posle počinjenog zločina. Takođe iz istrage su procurele informacije da postoji još jedan svedok petostrukog ubistva koga ubice nisu spazile i nisu likvidirale. Njegov identitet makedonska policija drži u tajnosti. Mladići, uglavnom vršnjaci i prijatelji četvorice ubijenih maturanata, veruju da su petorica ljudi ubijena u znak odmazde zbog nedavnog ubistva dvojice Albanaca. Na miren način sakаме да се најдат убиците кои се да се казнат. Не е bitno da li je institucija, nego da li je važno da se reši, da se nađe što pobrzo. U međuvremenu policijska istraga je napredovala. Policija je sada u potpunosti odbacila teoriju po kojoj su mladići ubijeni zato što su bili svedoci neke kriminalne radnje. Ima seriozan napredok vo istragata. Istraga ozbiljno napreduje i već slobodno mogu da kažem da smo definisali profil izvršioca, ali ne i njihov identitet. No ne i nivniot identitet. U vezi sa ubistvom makedonska policija do sada je saslušala više od 100 ljudi, ali niko za sada nije uhapšen. Sada je gotovo sasvim izvesno da je onaj ko je počinio ovaj zločin imao nameru da izazove veće međuetničke sukobe Makedonaca i Albanaca. Upravo zbog toga albanski političari u parlamentu Makedonije pozvali su svoje sunarodnike da ostanu mirni i da na svaki mogući način pomognu istrazi.